Okunuko aba boda boda aha stage ya Kachencho muri Kachikambara banabisa mugenzo wabo ahabwo kumara obwire atari kunaba. Aba boda boda abantu bagira ngo babire batakutunga ba customer ahabwo kugira ngo omushija ogo abire nanuka kajundi. Abantu bakwikanga mukaga bakutujya ngo takunaba takoze yangu nanuka so ni tunko kushara kumunabisa kugira ngo kitegite kumeriye nyonjo gwabera abantu munwana wanje munonga ko ka kintu cyo koza kibe kiremere munonga twara twabaza kumugambira yabura kura twasha mukore kintu eki kibase kushemeza stage echapa na chama chwatara mwechi bamujweka ebijwaro bisya hamwe n'engito obwo barikwenda ngo abenka abandi. Twaje munakumati twagenda twamushopingira panti ekito soksi byona ekito zargo mbata yare mwa twamwereka yare makongera utsa kumbingira ucu izo kanyine ba customer banje hariya mukatumiro go mushije nyama kubazike yatache najeta kuba murebere bakwatambiraga bagenda bwanyuma bamwogeza ebijwaro ebiyabajwire bari kumwegesa okwarabe nakora urufagwe na mukambaji mutwaraho hatari yaho hari yatyo naburabura tene cyarako kugira ngo buyayozya ubuyabaje twakugeza kure kutwamutereza tukamuronda na pichakatani kakakora. Aberi yayanga kugamba enshonga habwe ncabira atari kunaba kandi yabarakache kutera bamunabisa. Aba boda boda abantu bagira ngo yagumiza muno burofa nabaza kumubinga aha stage yabo. Ndi Ivan Tusime.